Koome Kaithu umo viongozi kumwangandia ibu trombete kura kiribwe na inkwenda kumenya kwera antu betu ba sentiment itwejete atongile babe kuna bale kuito baije egitara kinya tukababorana kira nkuromba itwambire kulinga campaign sadiri especially campaign ya governor ara campaign ya governor itirete ne Meru kalidania Meru campaign ya irumi tene heshima mono inkuromba group ya munya ene nkanire heshima kire group ya Kaithu na group ya kawira ene nkanire heshima ke ubangi kule tedi ngone irumi bya bingi bikokada orumanite kanto bagbo rumanite tulinga campaign ya dire campaign ya heshima na deka tukomba tedi anto betu kwa hivyo kwa muntu tekwenda kwawe kwethora muntu ajetwe tekwenda covid no iwate anybody na rugira ito ajetwe kinya munyalo yuno ethero ajetwe kinya kawira no ethero ajetwe kinya ogo otumiro mono kuruma no ethero ajetwe na ntekwa rangu wo wanga ango support ke ito ango support munya kana ango support kawira egitera kinya tutale tuge oju no kubwira lakini campaign ya irumi anto betu metigeni ite twakira Meru na ite tutethia sentiment no ntoni bumete sentiment Koome Kaithu mwankaruguru kuma kiago mwangandia abo east abo central tulinge ni campaign yedere bahati twejete totema minya bona tokiri totemami itwejete na twete campaign nederi ega waka central yetu ibu yito kurokeri mantu mwanya no mwanka twiringanire abo dogochia Kaiti abo dogochia ruguru abo dogochia katikati atumenye no tokudura mujumbe roga twetithia bobwega na mujumbe roga akabo dogochi atena mpadu otherwise anto betu ba mwangandia itwejete